ahabirabiri na mushanju by'okwezi kwa mwenda omwaka ogu ihanga rya Rwanda nibwo ryarangira kubarukaho kuburwire bwa Marburg kandi obwahati bwahereze kwita abantu 13 abantu 45 bakwasirwe ahari aba batano bakizire kandi abiri n'abana bari omukeeshereko. Omwanya ogusingire okuteganisa bw'oburwire obwo muri Rwanda nikagitumbere kwatana na Ntungamo hansharo ya Uganda hamwe na Rwanda ya Hills. Obwahati district ya Ntungamo ina abantu bashatu omukeeshereko okumarebera abiri na kimwe bakwasirwe barukurugo muri kagitumba Rwanda kuzika obera isirwe burwire nibwo bumwe. There are some people who had gone to bury some of the Marburg cases, so far 3. Yesterday they were crossing the border and one of our health workers had also gone to bury. So they are now isolated. And you have to be isolated for 21 days again. So you see the disaster now the country may go in if we again get this disease. Bridget Kemba bazo muheru wa mukuru w'ebyamagaro mu district ya Ntungamo nagira ngo bahereze kutabasho haba kuguha boda ya Hills na Kazinga okuchebera buri muntu wena orukuraba ha borders. Tebekanisi za boda zitu ya Hills ne ya Kizinga kugira ngo haza habashaho kameramari yabashaho hari ibyo kukozesa hari ibyo kucebereza kandi abo mpoho ni babani bacebera buri muntu ruko nataho mu Uganda n'urukuba nashobora ari kuza Rwanda. Batireho n'akakiko ka district task force okutangira oburwire obukujanjara. Konka sofa Uganda tukiri free twine Marburg kureka no kugeza tukekingira oburwire. Abantu mureke twerinde takabasagara ko mu kinte cyatutira obworo icyaturemisa abana kushoma icyaturemisa ntunguka abantu binje bintu byabo bikafa bintu byabo bikagendera cyumwarimo n'abataragarikira gukora za business habwe ndwareze zo kutahamwaho naho Health Center Force na hospital tutiroho buryo kureka ngo system ya organized amarwarira go gagira isolation rooms isolation units kugira ngo hagire cyabaho abantu tube twinaho kubata mbwenu kugira ngo tuturi organized we are prepared in that way. Oburwire bwa Marburg n'uburetwa kakoko ka virus kandi omuntu kwera kumukwata nagira obumanyiso nko kuterwa omutwe okuhemba omurro okushasha engingo z'omumbiri okubura amani rero atandika kujwishagamo omu kanwa omunyindo omumatu hamwe n'omubicweka by'ekihama. Gashakwa Elias Rotogusa.